Mužiću! Trebamo te! Nalazimo se u Nacionalnom parku Paklenica gdje se održava dio osnovne obuke ljetnih tehnika HGSS. Na osnovnoj obuci su prisutna 24 člana iz 11 stanica. Obuka se ove godine održava u našem novo otvorenom edukacijskom centru Dragana Špehaja Špece i članovi koji su prisutni na tečaju se obučavaju za tehnike spašavanja iz kanjona, stijena i nepristupačnih područja gdje je potrebna pomoć HGSS.